Mamema wakwaba and found brand GCN page so mesro subscribe to my channel found some ya bell on the His Excellency na dan kwa kufado bomb besia dodo brom besia so NDC for just say na do mu hu ade na do disca no wo man mu na eno na journalist no kire say efiti Papa Jerry a wonya ne baabi ko na membu so Ghana abob besia saa abepem MPP abreso enye na do nkwa abob besia na besia na His Excellency na do dan kwa kufado obo no odi bi etua adwumayefo ka odi bi etua MPC ka Just eniema bebre na ekoso esanso edi bibo embesia president ba obetina so obekọ no obo besia aban foforo obeba no otua besia no hoka ehu interest na sika mukwaje eba no ni na aban foforo oba no otua hoka enti o mampende da John Muhammad Muhammad ndisi amayoku muntu me nkasa mode mo ye angels mo ba ebebu aman na oman na mo besia mo so mo bro besia papa embesia de mo bro bi Sam Messia na mobro no His Excellency na dan kwa kufado etu ahoka etu ehu interest enti say de bia mutu futu Ghana fo ani a na mo nka no kwan ne nkyerен ya na ya koye bibia wo because and this for mo kwatena radio so na TV so ensama mo ka no ehu pa na do abom besia na do ayese na de ade enso besia no na do de bi ya ade e de bi tu aka na besia na do ebo a o de bi etu eka NDC fo ebebo edi egu ho enti no chese this rise o mutu mfutu egu ye ni so na 2024 and this mo press mo be mo ba mo je besia na mo ba je besia na the politicians no mo di be your mind no na mo adi nkai no simple MPP na NDC ntia mo nka no kwan nche na ehu ye ni so ntia sem say na journalist na de etu dwa o chese besia na NDC fo mo epo wo no na do edi bi etu mo ka mo ebebro egu wo na say na o de etu dwa comes for now 2 ways. So the investment ubetime so mfa so awanya. But no crap an say government abanyina from NDC BC MPP nyina no. Omo anim say obeba no na kan bi ohonte besia na okobo no. Odi bi sa betua ho cap plus interest. Nti o man na okobo besia de akotua kan interest a. Bo ama akwakoye adwuma. Waja ka be 10,000. This madam ko 20,000 na sem kotua 10,000 plus 5,000. 5,000 aka no. They na betimi dia e. Nti they are all part of the problem. So they shouldn't and so and in any case, I'm gonna have more honorable and come on get on be different. It's not the same thing. Then why do we go if it is the same thing? Baby, I back on and say, baby, I back was saying and say, no critically. Can't some na. Omumi and canas nationalistic. My own uncle John had to say, Yanni, why Ben with dia and Kianesa because they did worse. If you want to grab you on Bob, IMF, when we come back, bailout, we will deal with the issues this morning. Stay with us. Bailout, IMF, Bosnia. This is the So what you see kwasi asem we na betra social media no we obanka ye dwin se wo abadaye ni nyansa na say bible asem o ka bia no kro so oba jimi fo de nsa ba kwasia de nsa say ni fie unua no kokofa unua no ko America ho no there are people there like your brother omo hihye aeroplane omo hihye aircraft enka bi papa wo mumu a ka o de no be kwa amuna kosua bi o me fa ne nkotro so o be didi mpanifo atam ne e ba de e ka wa betra ka se wa ndidi atam Waba betina ho no mo ka kire ye se wakwaji se minim so wakwaji obi sika na ye bo ja se be kan kwasi asem kire se Nana Akufo-Addo wo bo man ka na ejapade opapa de man no onfa nkwa boa wo yare wadwen ho hyehyew wadwen ho hyehyew wadwen ho hyehyew. Now get this clear. Time abrofo no a uhu omo ne omo nananom eye shape no ne nananom konkusi kire. And the gap will always be there. I'm not saying, sir, we should not sit up as a country. No. The gap will always be there because time and in a shape no near an animal concusi cherry. And the difference in the yen to me 2 months and 2 months not for 2 3 now.
Fasa to trim na ho ntow. Wo de sa to trim a ho beto. Na mmom ye betimi aben wo mo. That's it. We all pesa. But pass wo broni na ene wo ti social media wo nua titi Twini Jonas ni nam social media didi atem no abrofo no ehye dem mu nhua nyansa wo de beko omanim from where they are. But here no, we have resorted to attendidie and until almost 100 steps ahead no na fe ne ebe to baako enti say yes sebi nkwasi ade we nyina awie na so obeka say ye ne omonkoye pa it can never be that enti ba me a wo fro ho ohima suanyansa na ya oba suanyansa wawo na ya oba e magimi ndokoro sa afa na matia say Twini Jonas ni jimi na ya busuayare munyina sa magimi munnim nyansa e frɛ ni nyansa e jimi ana motuo ana mafa to mo nsa mu begimi na mo abetena ase ana ta akufa wonya yarefo a wadwen ho nsehyewa nipa edi 3 udi amfa nse wadi 10 million akwaje 170 million nyansa e da form an create aso should tell you say emfaso abaso e be jana na me businessman waka jo say ya bosiabo waka to say ebosiabo e de ani jimi na mo betena ase e na me krom ukromfo wo betena no say ukrom tepa hinhin wo mo yefi e ho ayefi akufo ado na ba sesa bola kogu ukrom o di be ka kire say wo kwa sesa bola no jimi fo ba politics of insult we are but who banner be diatema we the more we equal so some of that of us no we conform the Twini Jonas Jimmy no koye pesa but say you say Jimmy for bit say wo maami o hima o say wan eta na chi na mu Jimmy na onu so Jimmy o ba na de o be ka kire say wo nua no when the Muslims atem when the atem no de kan say Muhammad nya hwe mai madam video no thank God and say we see obi atimi to data enti enya atimi to data ni bi e wo yefie wo Ghana atimi de hwetie de ekoso why enti onua no betena aka se nkramofo nyina o magimi no kramofo nyina o magimi no why na wo ye Muslim onya kramoni tell me ana o pese ye de ensa be wo wani as wo nso odidi kramofo atem o pese o de nsa e wo wani ansa no odidi kramofo atem now me pa say Ghana kumasa yedin hwe na ka pesa owiase hifa na nyedin there are people in America hona watamu nua kwase ampanyi Twini Jonas na kwato na won fie nyansa on de o say atendidie ni ne hallmark there are people in your state New Jersey they eat from garbages bola mu no mudidi there are people there every day we see them and for mudidi bola mu and yes, my bodamo money. Oh, here, enti no mudidi bolem. Oh, here, enti no mudidi bolem. Now, more America, New York. Let me say, I most support Twini Jonas. You guys are crazy because Twini Jonas be catch there say New York one who did it free. What that them free? Who used to like it free and you support it? Good. And your mom Jimmy. Samoya Juma Jessica Gum bottom did free that them free call hospital free there. You guys are fools. You don't think because upon all this money, you want to be by Ghana. Now, yeah, Casano, Nanka Twini Jonas and grass and Kwana Okohuyeno. Tetakwashi or call Fernando Po no Kotu Kokono. One Kasa Ghana for Sebi or Jimmy said to date or Mini Coco. Or he sorted or per kwaya. Obe faso odi ade pani bi beba Ghana na ne Ghana etiko koso no enti so to kwan na okoto nyansa e wo kro no so hono ma think of a way to get the nyansa back not to insult America for no ebi mu didi atem eye nkwasiafo na eye sa ade no ukwa no ebi no ye plane ubechima akoye bi ade na won kasa makosu plane ye mpese mba Ghana nti aban beboa mi aban ne so wo moa mi nti eni aban na gi wo dia ani se illustrate bi a wo ti ba bi aboa fa tax number time na wo Ghana no ebra unja tax ya kama nsi se anamu de manu nyina ba betu na unja tax Twini Jonas wo Ghana no a taxi driver I dare him say on for the tax number emra chese no otua tax Twini Jonas on for the tax number emra say no otua tax krofo asefo ya ka sama na mo betu no na Akufo-Addo wo moa man no wo yare wa adwen ho hyehyew wo ba Akufo-Addo betra so na ambulance e wo Ghana na eyesen now ambulance e wo Ghana eyesen
Usi say Jimmy o dwen boni ana unyansa so te say ampa enti na dwen boni ba kureturu ma no atom o dwen boni no na unyansa so te enti na ohima house awan unyansa tia atra keji Jimmy for ba wa ba tena se akwaji sika